Ayo teman. Oke, saya duwe macan Arab, kata Ramin Arab. Alon. Yeah. Alon. Sing duwe macan Arab iki. Dikawal. Panggono Jewong boleh. Alon. Hey, ayo Kang Temon. Sing duwe bulu-bulu ini. Aus. Bocone kari Krito Manunggal. Alon gitu. Lah kok wis reok Ponorogo sing duwe kuncarane praja. Ayo awas. Ayo. Solak gilir gumantos. Oke, ditatakne sik. Ditatak non dhisik. Ayo Le. Ayo. Sing Solano gilir gumantos. Iya. Ada yang punya rampan rambut, rambut panjang, rambutnya gondrong. Ayo Cak Temon. Sing duwe tato bulu-bulu. Lakate. Ais. Oh ya.
Woi. Ya. Oh ya. So. Aus. Ayo ger. Oh Woi. Oh ya. Ya. Ah Eh. Oil. Aus. Oh ya. Aus. Ah. Ya. Ya. Aus. Korek gambare kompor arek delosor. Ati solono maneh. Ayo, sing duwe pulo ile. Korek gambar cagak. Arek edak kagak. Iya. Hei. Ya. Oh ya. Woi. Ah. Hoi. Aus. Ya. Oh ya. Aus. Ayo. Iya. Ditangani bareng-bareng. Ih. Setelah ini persiapan Setyo Gembong Joyo Singo Brawijaya Muda persiapan. Oke, ayo lagi siap nih sele. Oh ya. Iya, ya. Jos. Persiapan Singo Brawijaya Muda Setyo Gembong Joyo. Ya. Alon-alon. Ada Kridong Umboro, Mas Chandra, Sumber Sukolo Majang Indonesia. Hoi. Ah. Ayo Mas Rio, didekno bareng-bareng ya. Ada Mas Temon sing duwe otot kawat balong-balong tok. Ya. Ayo di. Ayo dibantu, awas persiapan Singo Brawijaya Muda. Ayo le.
Ayo, Krido Mumboro Canda, Canda Mas. Dicanda le. Gembong Putra Tunggal. Iya. Ayo, Gembong Putra Tunggal Canda, dicanda. Gantosan le. Out. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Gembong Putra Tunggal, Mas Haki Curajero dan Krido Mumboro. Mas Chandra terima kasih. Kali ini tiba giliran Setio Gembong Joyo, Mas Andre Mojosari, didampingi Singo Brawi Joyo Mudo. Ayo. Iki Brawijayane Majang Duk Malang le. Di sampun siaga to di. Ayo maese becik didelok bose le. Ada Singo Brawijaya Muda Labung Edul. Hei, aus. Majuan nih. Majuan nih. Ayo, dompet loro le Firman le. Ya, sayuk ang motor. Ayo ger, sing duwe Malang Kota, Jalan Soekarno Hatta. Ayo demen kawe loro, Firman ayo le. Hei, ya, hei, out, ice. Ayo lor. Ayo ger. Dudono Solak Rida Mungger. Si Kang Firman. Hoi. Ai. Out. Yeah. Ya. Hey. Ya. Hey, ho, 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 ho. Ho, 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 ho.
Ayo macan Arab. Hei, siap. Yo. Iya. Hei, Out. Yo. siap. Ho, 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 ho. Hei, siap. Hey. Ano, hey. Ayo, di Solano mana? Setelah ini persiapan di Gembong Maruto. Main loro wis. Tepuk tangannya mana? Setio Gembong Jaya. Hei, hei, hei. Ayo masih becik dibantu San Jenderal Kang Andre le. Ayo le, temen loro iki le. Ait, persiapan di Gembong Maruto. Dua reok langsung masuk. Tim Sleboy main loro mas, ya. Kang Hadik, Kang Rizal Pungsiogo. Pungsiogo. Oke. Hei, hei, hei. Awas. Hai. Oke, terima kasih satu penampilan dari konco-konco Singo Brawijaya Muda dan Setio Gembong Jaya, terima kasih. Dan di season berikutnya karena Gembong Maruto beto dadak loro nggih, membawa dua dadak merak nggih. Jadi untuk Gembong Maruto bisa tampil dua langsung. Ayo, kocok-kocok dari Putra Singomangkujoyo sabar sik, nggih. Mantune Gembong Maruto tuan rumah dimaino. Ojo ali pasporte apa le? Dedeting. Ayo Gembong Maruto. Candale. Dadake PSMJ kari-kari wis selaku tuan rumah, nggih. Hei, sapa barong? Cari di barong. Oga. Tangira bose barong dhewe kok. Ho. Ayo. Kembali ada Gembong Maruto. Mas Didi Kebuar Jolumaja. Adi meno kabeh. Harimau kota ki. Ayo go. Dudono solamu ger.
Out. Yo. Masih bersama keluarga besar Seni Reog Putra Singo Ngaku Joyo yang mana dipimpin langsung oleh Bapak Suhun Pribadi bersama Cahaya Audio Sound System. Kok. Yang ngono ger. Rusak. Gawe maneh ger. Yo. Hey. Hey. Rusak. Gawe maneh ger. Yo. Rusak. Gawe maneh ger. Ayo. Yang ngono. Iya. Rusak gawe maneh ger. Bange sik teger ger. Aya. Iya. Iya. Ayo. Hey. Dibenane dhisik le. Ayo. Ada Gembong Maruto. Selai boynya Lumajang Indonesia. Awas ger, ti solano sing becik ger. Iya. Setelah Gembong Maruto, setelah ini persiapan tuan rumah Putra Singo Ngaku Joyo. Oke, terus kocok-kocok Gembong Maruto ben tampil sih. Ya. Ayo lo, ayo mon, dua. Sleboy mana suaranya? Sleboy. Ayo Sleboy. Duduno solanene. Ayo Sleboy. Ojo macem-macem Sleboy. Sasu. Ayo, setelah ini persiapan reog tuan rumah Putra Singo Ngaku Joyo. Tepuk tangannya mana? Persiapan tuan rumah Putra Singo Ngaku Joyo.
Oke. Ayo delondonge kurang situ. Ada maunya Gembong Maruto. Ayo cari jal. Persin duwe PNS Pergaban Nusantara. Ayo sing duwe kabeh iki le. Ayo main si becik didelok jenderale ki mburi le. Oh iki rasane ngono wae. Polsek Sumber Jati. Ayo jal, ndak ngadeg dhewe reo kena. Gagong. Yeah. Hei. Au. Ayo nih, CD Polsek nih. Hore. Oe. Au. Cuy. Ya. Le. Au. Ayo ger, sing duwe koki tengah malam iki ger. CD Polsek. Kang Gagong. Oh ah. Ae. Hei. Ya. Hore. Hei. Ya. Ayo, sing duwe sing otamen iki. Arek delong Nemu-nemu ae CD Polsek. Ayo le, jajalan kerdune wong Kepuarjo iki le. Rondone kebone. Rondone Kepuarjo le. Iya. Ayo le. Rondone Kepuarjo le. Selegonya Lumajang Indonesia. Iya. Masih belum kuwe sik rasa iki ger. Kebonge Kepuarjo Mas Demin. Lawa. Awas. Kayak jangan bercanda. Hei. Hei, 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 hei. Ya. Oke. Terima kasih atas penampilan rekan-rekan Bolor yang Lumajang kasabun rawuh ing siang menika. Terima kasih ada Gembong Maruto, Kridong Umboro, Singo Brawijaya Muda, dan Setio Gembong Joyo. Terima kasih panjenengan semuanya sudah tampil tempat gelaran. Kali ini tiba giliran satu dadak merak. Oke, selaku tuan rumah Putra Singo Mangkujoyo. Ayo le roke mbae lebono le. Cek kerasan deh ini le. Hei, yo hei, Ayo ger, wayahe delondonge bae tampil ger. Yo. Iya. Yo. Ayo Cak Bagus. Langsung tanjak nih Cak Bagus. Putra Singo Mangkujoyo.
Alon, alon. Oh. Lo. Ayo Franky tidak cabul nih. Lo. Hey. Ya A. Dikawal ayo, sisi wetan, kulon lor kidul dikawal. Dijogole. Yo ngono le. Rusak gawe maneh le.
Hoi. Ya. Ayo ger, dijajal gulu ger. C. Putra Singomangku Jaya. Joyo. Nun sewu untuk rekan-rekan Sinoman minta tolong dikirim 1 kardus aqua. Oke. Ya tolong rekan-rekan Sinoman bisa diantar 1 kardus aqua ke tempat gamelan. Terima kasih. Hoi, ai. Oh ya. Ais. Yeah. Hey. Gilir gumantos. Ayo gantosan delondonge nok ya. Ayo le. Awas ger, jenderalnya tanda jenderalnya ger. Ayo, kita kasih tepuk-tepuk yang meriah. Salah satu pembarong legendaris Lumajang, Bapak Suhut pribadi. Melo pisan. Iki pisan. Ayo ger, belungan tuwek ger. Ayo ger, belungan tuwek ger. Ayo, adik cek main bisa ayo.
Ade mai misale. Ayo Ger, pembaro sak paket iki Ger. Hei. Pembaro Ho. kawan. Iki lho para selebriti. Hei. Ah. Ah. Hei. Aus selebriti. Boy. Hey boy. Ayo didelok ponak-ponakane Ger. Warga Slap Boy. Ayo. Si. Aus. Apa dantone PSMJ? Ayo Pak Ri. Pak Suhut pamer nang arek reokan kepingin dijak ngoli. Ngoli barung reokan. Monggo, lanjut. Ya ngono le. Aja sing isine le. Iki dodono nang solamu nang bose le. Allah, Allah. Ayo jalan golone ya nggih. Ayo. Semoga Mas Iqmal katuran nyawer pembaronge Putra Singo Manggujaya. Nggih. Aturan merapat. Nggih. Lah wis ana dhewe no ya. Hei, hei. Monggo Mas Iqmal. Aturan nyuping. Cuy. Hei, ya, ice, hei,
Sembarang pensiunan nih le. Sayo Kang Botor Boporo Pami Arso. Hei, ya, ya, ayo, jadi le persiapan no. Ayo. Apa sing tadi jalukane ger? Iya. Apa jare sing duwe harimau kota? Macan kutho le. Ya. Awas. Damune dhewe kendang iku le. Ayo le. Toleh hingga dirantos konco-konco. Iya. Disawer sing barono. Alon. Iya. Jagat Dewa Bathara. Kyotan Samya Sura Kang Botor Rupa. Aja ngene. Dicanda ger. Ayo ger gulu. Ayo le kerasan arek le. Kula dereng. Hei. Awas. Langsung candang ger. Oke.